vale Michel, Bernardo da Vale na turun mundo mundo le tikin no sin da vale no robina sa mundo to vale wa bina kina vale na klo na yaro ibini gom kina yaro ni ba ko kinta ena no vale sanita kana itu bina ka sa wa ta kan klo se usaran ke tomata no vale ta ena ugi ken sa na biarkan ni na kabina ndal am dari itu dan itulah yang mengenai sana TV. Kalau tu leksak, main tu leksak mana pun si kalau orang orang nak sampai tutup, enak kum sahabat satu kembali. Bina kalau keren ada satu sementara mas, damas mah. Kilo malam ini itu tamu ni mami kalau nani mami bakam bola benakan dulu. Nah kalau saya sekarang ni lain non menjadi burburah. Nah kalau saya memberi kimami kas tahu tu nani mami tu banyak besi. Kimami sabab ni bina balik nani mami kalau nani warung tak kena ngono bina Kongo. Bikin nama orang bikin nama ni bos. Sabab ni bina tak kena yang dua sandam di mata ni nayaw bina Kongo. Mereka orang ni tu bina aku ni sabab nak kena orang. Kami nak keti kena mula. Ena buku ni besi ngani mata. Kimami satu boy itu nangauna bina besar. Kuni sabab tak bikin mami yang dua. Iyo ni baru tak tangan yang jadi lo kimami yang dua, dan lucu nom ni bosa, dan bandar kimami juga ini. Ena bukan kimami bulat kena nom ni burura. Kim satu kena bawa kadulu itu ini baru lah. Kimami kalau kimami siang jadi lagi. Kimami bandar itu kimami tinggal bikin ni nak kalau saya lo, kunisa kalau ni biasa ni. Kimami kalau nom ni bosa, ni baru takah. Mena lucu juga nak kena dia nak tunggu mebuah sarang kalian. Na lora itu kan kuat. Ena ni mami mula ena soklo ena singen dai ke bawah sini dari singen mataka. Ena bingung satu mili. Ena lora itu kena buat muni. Na buat ni alokam ni mentu. Saya masuk. Saya nak tanya. Musuh dengan ada ni mami kalau tu baru tadi. Na leci su Kristo ni mami turang ke saya awak ni mami bawa bulan nak. Nah kalau kami bilang tak kena perlu. Ena ya kami nak nikah di nombor tu orang mandi, umai soli bunuh kena bicara, ena kali sini dah. Kelas dorong balap besar, umai main duk tala na nombor siar na dari dua bakos saya ini, saya baksa besar lagi tolong turun macam dari babu balik, suami kali mula, tiba pada balap tu kena main balik, kalau kita balik guna Bebaru tu kini kalau, kalau ni bila na pulau segi sibi, kami tahu kini luar nak kanda dah ubi mulai nak sarak kini lotu, kalau tu topan balik kini lotu, tapi bila balik bisa tu nalom ni kalau, balik tanah, na itu gaya sana ni itu cuma kalau balik sekian dari tempat, yang tu sakali, kamu sakai, yang non na Nanta lesson ni orang tibikan dari sini lagi, siang itu orang Alexander. Sabun tahu cina lesson ni boleh ke? Yo sangat talat juga kau talat ni soal karena kau kelari nak pikir atau kau nasar nak dia kan? Nanta mulut tu nanta buru mana tu. Gua na lesson yang tibikan dan waktu tu buat Yesus Kristus. Karena bata di bawah. May namanya kena wasir usop kerua, kena indua kena tingkah ba, kaya kasau libut sebikan. Indusi itu kan nayala, orang turun Yesus Kristus, orang tukun itu kan apa sebab itu bakal. Ada tu bawa beli juga ya, anu mana orang Faris, orang Yuliu, patkir naleu. Nah. Lesson yang dorong ini kuah, itu semangat tiba nabi surat, mendak kelas tiba nabi akan, minta saat tiba na loma ni lotu, yang dasar surat itu, kena mati itu. Sebenarnya orang akan mati itu betul, kosa surat itu,
kina mati itu. Na nauna o rongoda kina na yaba Yesu Kristo ko sa suriti tipo kina mati itu. Na labo kina mati itu telo ko na muria na sala ko sa muria kina ro sala kina ro nabi kan kenda dakilawa anda tali de rompi ko ndona biga na ulo saus. Io ena rau kalanga no lako ena mati itu ni klo. Coba saya bulat ke sana semua dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia nangau nak besar kelak yang menanyakan bahwa Yesus Kristus. Oh besar sulit itu bukan mati itu. Bina kata sisa. Besar sulit itu. Ena lesson ini boleh dibikin tak? Oh saya tu waktu lu na besureti. Ayat ka hostiki nomor Tuhan Yesus Kristus. Namatay besureti angole beira ni Israeli en angole Moses. Na besureti kinomat itu itu. En anona beira tu mena klo. Sulia beira na buno itini. Me va bina tikin na non regalo. Isa ko sumo na buno itini sa kan kalutan. Kalau kental Israel. Na kerua ni besureti ya ada nangona ni profita. Ena pun sarana itu na pun nisul ke oni sarana tiko bu merti ko binaga na Israel yarsa. Muri roman dengan yal ko kuwa. Kasa singin non kilo. Na kerua ni besureti. Yo na kero ketul libo surete non betul keda. Karena natal tu ngawer nangona, ambulu bolu kino Yesus Kristus. Ebang ngoto na matay libo surete. Kabuli bikenda. Sa todo wata na matin tu kalau malani kenan do na tui. Pokoy sa takam na mangiti ni bakawati ni lugar tanani. Asa talay irayani nanon tamata. Mera lokovira kasureti kina kana mungiti di bakawat arsa senga arsa senga ni biar lakumai ena mati bisu ko barta atiko ado ena noni Moses me karuni bisureti sagai kata ko koya. Beda teman-teman taleso, kakaya lako, kakaya bihira, era sureti, raya. Kau sahaja kalau tak kau tin nanongui bakas ngeliat. Sahaja kau mati so nanonggu pulma kau, ke nanonggu manuro. Kau sahaja kalau tak kau itu, nakake benar. Untuk lako main, ina mangiti di bawah. Ersen ngole. Kasora ngole na non kata non kata bisnis. Kasora kurir na talai. May ngole tui, tapa dada nira tapa matira. Go na koruni bibi suret go post kinomo. Aya ba naman profita. Kaya bikin na bagusay. Nakor. Kartur ba kabis. Where is Israel? Berkau ipakulo. Aga sa ngai luru wale unutui. Sa ngai talai no ni balu. Me kapakam buat kira era sa mati ira no na tama. Where nando lama. Kabisa nanon ko. Sanggai kaya pokoknya bihira na tamata. Kapag tagyot itu na mangiti di bawah. Arsa senga niangati na po sa sureti. Sa senga niang. Wala na tamatin palo na muna. Yan ang muna ni Yesu. Nabi sureti. Sanggai itu na natuloy.
O koe mundong kai lako kina rei salatu ia ko hireke dengan dosa kunea. Dosa reti ramai kina mangiti ni bakawat. Era sanggai lako yani ko ira tamatong gori kasongo ni ira kenga era sakunea. Sera binaka asa mai tipo merakenia mangiti ni bakawat. Era sa tamata binaka sa tamata sar sureti kene kina kan mangiti ni bakawat. Kina matim tuni. Weekend na biyokani. Ito ko na weekend na nonda lesson. Misa dulu may kumbo na tuy. Na tuy vai takar-takar ko na monitor ng Jesus Kristo na gusto mo tanto ba kasi ko na tulo. Kucho. Na dumi na tangan ni pagawati sa ko na monitor ng Jesus Kristo. Oira ratalay tiben. Merlebi surat mai. Saira ratalay. Weekend na biyokani. Ni tomani chuna nonda lesson. Tukuni kina ni sa duru mani tui. Sangkai lo matana ki bua indua. Endambe juga na lo mani val na val misong. Kasihan tu ni bagai su. Ena suli bawa. Weekend na kama taloku. Bina singa itai. Tapi surat sama yang weekend. Resurreti kina matin kulikulu. Resurreti ningole kina matin kulikulu. Saya kau mau bisul tak kena nom bisul. Na isulu saya kau nak nom bulu bagaya. Itu sih kulikan nama dari suli. Ya kalau nasi bisul tak kena nom sulu bulu bagaya. Oleh saya merawatan matin kulikulu. Bebaknya naturan nanti itu. Lau kina naturan naturan. Nanti itu kena lomani. Walisong kana ba tani bakawat dabi tikin na kurang ngol do tan itu no su may bigir ke era tu ina semua iyo nabi surat ini kalau pero mabikan na kalau sabar utak ke nakakan me malat na kan bakawat na kan bakawat na isulu kake sabar kangi sabar kake na sa iyo ira sa baka iyo mersa mole ni kita besure e baru tak nono besul nono ikan dalam biokan itu sami timu nono belum menipal perlu enda timu ngomong sa sadakla tunay ang Lord Jesus sedagi mana tapi orang orang nona, may dol kawil tay kina, mati tuhan tak. Ikan dalam biokan, kamu terlalu, kamu terpembau, sandundung, nanti baru ikan, kina penuh sanggulan kita, namun kurang sisu. Ia nanong baru tigipo, saya kuya, nong bisu tak nanong bisu. Antara makan isu, lebih ngani cikena penua, sampai nak kata perlu menurut kita, memati itu orang mana. Ena sendirian ni no moleja, ena nomu orang dono ni itu, orang tadi. Itu kuno orang tu banding dike na kalau kamu ni kalau turang, kuno cikau kuno turang Yesus Kristo, apa asalnya ni orang isu. Asal antara makan isu kabaruta nakalo itu kina mati itu kalau mana aku elang satu ngambil ini bukan domi gua nggak boleh kuno bayar satu makan undung osaro ini yang itu kemen turang nakalo kucio sampai galau makan betul juga lebih tahu apa boleh tak hati bisa punya wajib di bawah turang gua yang rumah itu musuh itu
Sa ti ko tahu pa. Enolong mati tu ko. Enolong mati tu ni ko. Entar matukin misu tama tayo dulu. Ese ang nomo yang dulu. Nono yang dulu. Nomo ni turang Yesus Kristus. Maka itu pun itu pensamnya positif ini ono. Ia enaya bikin mami naya lucu. Kapunisa profisa ibata keira. Ia konina buki metamata dotan mo. Itu guna profita. Pois é. Ia timan sa wakana ka sa sen sa sama. Pois timan kenga kasa wakana na isulu gel-gelewa na neman wala-wala dulu. Ana isulu watamat. Na sul no isulu na ito ko isul ta kina na ro. Ese na isulu. Vai sul tigi ko kina no turang Yesus Kristus. Was tikina vai ser profeta. Dia was tuikera. Ni beriu. Kabando itiken tu na nabiokan inda sapa kayo. Yang tamol mai en non wala klo inda sapa kayo en visureti Yesus Kristus. Visureti klo en kanabata mungiti bagot na Roma tin katolu tin kaba iyan do bagay su en turang ko Yesus. Ia ando bagai sulu en kurang Yesus. Na bagai sulu en sulu Yesus sequana yang dulu. Na yalo nak. Na yalo malua. Kena yalo mulu. Kita terbiarkan bentara makan. Na sulu yang dulu sequana sulu Yesus. Kata kila terus kita riwat kita walu asa solid wa lewa kai sulu ena lineni matalalai sa sama kalumisa ia na lineni matalalai non revaval mundo na tamata ya so sa bikena biukan me ya bikena minda duatan me bakan bosukina kosamna ngasa somyala ni saya lebih kena na yang lucu, minta sab tomata gota, minta tomata, sanda tomata yang lunak, minta tomata yang luloma, minta tomata yang lululun, minta tomata yang lualua, minta tomata dinata, na Kristo, tu no Yesus Kristo, kau sabe lu tu bagaya kau ini. Nabi kata ni negara lu juga nambulungo, sanundom negara ini juga negara bagaya. Inda sa tito ena romani mati tumitolo ena burburungo ena ya tu na romani tolo ena burburungo me kasa la tu na romani no biken da biukan no da tipo ngo kakene ena wiken tiken de no da rai de tipo ena ya ena rai pakai al ena rai na ya tam dala na kalo ko ena ya ni ko liu tingin don som reza bagayalo nanong isoso nanong gula reza bagayalo nanong matububale reza bagayalo nanong ilako-lako reza bagayalo nanong gagagaka reza bagayalo sa babi pinatag na kalo o sa reza na bagayalo babi pinatag kalo na bitakil nga grabe na buru-buru mo palit nangon sa nanggay kino sa nanggayan kinabunguan saat itu mungkin kalau kita bilang kan, Anasan pumibig ko. Dobisog na wala. Dobisog na rin na. Dobisog ko ito ba?
Pinumuduto, endo basi bubuka. Weekend na biyokan ni real sulit. Sabi sulit kina. Na boss ni kalau, orang tu kalau ni paling gua, racing tak. Race sulit weekend. Nenda ngole buat tu. Sarsen be ngole mo yo nanti kita gini kalau ni volta mata. Sangat bindi kita kena kalau, biar na kisi pegi, biar na posto. Merakoto meni tuku-tuku, me chosele, chutia, samari. Agora me levanta o tu, ela era tu grupo. Saya tu bikin tu meni buat. Na boss ni tu, na utama. Na boss ni bisulit tina mati tu. Kasa sekali ke nande rumah, inda way sulu tu, ena way sulu, pakai. Sena way sulu ni nanuma, ni nom nanuma na sena nom pila. Weekend na biarkan. Nabagai sulu, nabagai sulu, yang bulu bagai, yang bulu bagai risto. Dah buat tadi nak buat nyaltam, bakuai, yang baku kuat ikan itu, yang bingung satu milik. Itu nak pula mereka Roma, mereka Roma, walau tim tebal. Ia kau irang asa, kumberi irang asa, erang kalau, salu bin. Kau salu bin kalau ikan sendi dulu. Weekend na teman-teman paham and then siang dulu kau kaya sa tu buat terus. Ia guna tu guna bosok main balik. Balik sekian dan teman-teman kau lutu tu nak. Aku ni pakai dia dan tahu paham tak. Kau teman-teman balik. Sarang lutu nggak pembuat siang terlihat tu dah. Sarang yang rading belum kau. Weekend terlihat kan. So single mother is love sweet kenda single tam itu lagi tadi. Beberapa ko nungu juga wine. Ko lama tadi kan main motor untuk ini. Orang yang dulu kan kita. Mai lago. Enda lago tu kena. Oke dan teman-teman bau. Ena lago minggu lago. Lago ni tor cisu tipo. Ena nonta lago. Bala temenda kaku ni dulu kena ni dasar yang buat. Itu ko ni buat na turanga. Na non riu na chukia, ke chukia, ena non chisu ka isto. Ala kan chisu na ngomi, na Paris, ni utimo. Kama to ni binata pakuroi. Betul kali gua me sultan. Ini kami sultan. Yo rei tu kata mata gua, tu no kama da mu kali kecil. Berkali. Iyo, kaya kahit yung naman tanong kaya, eh nabaklaw pa. Nabunuh bos itu kena mana kurang cisu. Balikan non de lapo, enda mata pakai dikit. Nabunuh sabar hati. Nabunuh bisuri. Saya itu bukan orang lain. Bikin terbiukan. Bukan cukup yang kaya was tinggal bal. Kino sok kon. Ia nandomi bilang rimui, lalu tam. Buku yang telah main teman, yang lang, yang bawa beli kendo, yang kakek dengan kau soboskan kendo. Yang kakek dia bakal cisu, yang nona, buku surat itu juga nak tam, nikol, yang nomor rate itu bayar, yang bulan yang singan itu, yang ibu tu nak tam bunga, yang lebih kakek dengan sahabat beli cisu, yang lebih mensasi. Wasa tu betul kisah pegi, nervosa nabi biu, wasa tu weekend dari sini dah. Dia kan guna tu nama dalis ni itu, ena ini kuah. Lalu tu ini nama dalis ni sini dia. Lele sakali, lele na, asal ni. Weekend tu nabi kan ni, yang tu nanti tak, yang tu nanti ko. Ena pulang menimpa nanti. Ono punya nak kerja di nomor itu pakaian, ena pulang. Kau sih di narot itu sebenarnya. Dia nak kalau mana mata tu nanosa, enda sarong itu ena kerja nak.